Woi, udah pada subscribe belum? Kalau belum, gua tampol nih. Bacot lu, boy. Main slot di bulan puasa. Lu kenapa sih, Mang? Garuk-garuk terus dari tadi. Pusing gua. Pusing mulu. Kawin makanya. Tahu lu, Mang, udah tua kagak kawin-kawin. Ya ntar kawin habis lebaran. Habis lebaran ini, apa lebaran haji, Mang? Lebaran monyet. Gua anak kenapa kok diikat di pohon? Oh, ini lagi dijagain, Bang. Soalnya kalau lepas bahaya. Bahaya gimana? Tuh anak kagak sabaran, maunya batalin puasa terus. Makanya kita iket. Ntar kalau udah mau maghrib baru dah Dibukain. ditinggalin, Bang. Bisa aja lu pada. Tapi parah juga sih temen lu. Bulan puasa tuh harusnya perbanyak ibadah, sedekah, dan berbuat baik ke sesama. Bukan malah mau batalin puasa. Wis, isi saldo dana gua dong. Mau ngisi berapa Ferdi? 200.000 aja. Ke nomor yang kemarin ya. Oke Wis, makasih ya. Woi Cil, gue balik duluan ya. Mau dagang buah-buahan sama princes. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan gacor. Dah main judi pakai segala bismillah. Kocak. Boy, udah mau maghrib nih, balik yuk. Oh iya, ayo dah.